Shalom shalom bwoko bw'Imana, Yesu ashimwe cyane. Ndabaramukije ndabifuriza amahoro y'Imana. Imana ibagirire neza. Nongeye kubakira mwese muri morning prayer, isengesho ryo mu gitondo. Nigiye tugira ibihe byiza, nisengesho tugiramo ibihe byiza byo gusenga, kwiga ijambo ry'Imana, tukongera tugasaba Imana kubana natwe ku munsi tuba tugiye kubamwo. Imana rero ibagire neza, mwebwe mukomeje gufata ibihe byiza byo gusengana natwe muri morning prayer. Ndizera ko mukomeje guhabwa umugisha n'ibi bihe byiza byo gusenga. Ndakwibutsa ngo ntukave mu rugo udasenze, ntukave mu nzu yawe udasenze, ntihagire ikintu na kimwe ukora udasenze, utiragije Imana. Hamwe no gusenga tubasha kuganira n'Imana, Imana ikatugirira neza. Imana ibagire neza rero mwese muri kumwe natwe nkuko bisanzwe, muri kumwe nanje Arsene Kumana muri iki kiganiro. Iki cyumweru Uwiteka yadusize ku mutima kuganira namwe ijambo rivuga ngo kuki byari bikwiye ko Yesu aza mu isi. Haleluya. Yesu yaje mu isi haheze imyaka irenga 2000 tuvuga kandi twizera ko Kristo yaje kuducungura, kandi nibyo koko. Iyo turebye ubuzima bwacu kuri twebwe twamwizeye, turabona ko hari intambwe, hari aho tumaze kuva, hari naho tugeze, kubera ko Kristo hari icyo yakoze mu buzima bwacu. Rero kuki Kristo yaje mu isi? Yesu ashimwe cyane. Nagira ndabibutse ngo abantu babayeho mbere yuko Yesu aza bagerageje gukora ibyo bashoboye byose kugira ngo bakiranukire Imana, kugira ngo bagororokere Imana, ariko biranga. Imana yashizeho amategeko, ishyiraho amabwirizwa, ishyiraho umurongo bagomba kugenderaho, ariko biranga, baratsindwa. Benshi barapfuye, Abisirayeli bapfiriye mu bugaragwa, abandi bose n'abandi batandukanye bagenda bapfa kubera kutumvira Imana. Byari bikomeye cyane, byasaba ikiguzi kinini kugira ngo umuntu abashe gukiranuka, kugira ngo umuntu abashe gukora iby'Imana imusaba. Ariko Kristo yaraje mu isi kugira ngo akemure cyangwa se akureho inzitizi, akureho ibibazo byose byatumaga umuntu atabasha kongera gukonekta n'Imana. Mwibuke ko Adamu wa mbere yakoze icyaha, azana urupfu, ariko Kristo amaze kuza yaradupfiriye. Urupfu rwe ruduha ubugingo kwabwizeye. Haleluya. Rero turashima Imana ko Kristo yaje mu isi. Kuki rero Kristo yaje mu isi? Iyo usomye mu gitabo cy'Abefeso igice cya 2 kuva ku murongo wa mbere, Bibiliya avuga ngo namwe ngo yabagize bazima, ngo hamwe mwari mupfuye mwishwe n'ibicumuro n'ibyaha byanyu. Yesu ashimwe cyane. Urumva Kristo kuza mu isi byari bidufitiye akamaro kanini, byari ibintu by'igiciro ku buzima bwacu, kubera ko ngo twari dupfuye, twishwe n'ibicumuro n'ibyaha byacu. Uva nkubwire, ibyaha byari byinshi cyane, twari kure y'Imana, twari kure y'amasezerano y'Imana. Ntabwo byashobokaga ko dukonekta n'Imana, ntabwo byashoboka ko dusabana n'Imana, kubera ibyaha byacu byari byinshi cyane, kandi twari twarapfuye. Umupfu ntagashobora gusabana n'Imana, umuntu udafite umwuka w'Imana agashobora gusabana n'Imana. Twari dupfuye, twishwe n'ibicumuro byacu. Ngo ku murongo wa 2 ngo ibyo mwagenderamwo kera nk'uko iby'isi bigenda, ngo mwumvira umwami w'abaganza ikirere, niwe mwemu akorera mu bantu b'intabarigwa. Ngo kandi ngo natwe twese ngo twahora muri bo kera mu kwifuza kw'imibiri yacu, tugakora iby'imibiri n'imitima yacu bigomba, ngo kandi mu kameremere kacu twarabo kurakirwa nk'abandi bose. Uranyumva neza? Twese twarabo kurakirwa n'Imana, twese twari guhona, twese twari kuzajya mu muriro, twese ubuzima bwacu bwari kurangira nabi. Kristo amaze kuza. Haleluya. Iyo usomye ku murongo wa 4, Bibiliya avuga ngo ariko Imana ngo kuko ari umutunzi w'ikigongwe, kubw'urukundo rwayo rwinshi yadukunze, ngo hamwe twari tugipfuye twishwe n'ibicumuro byacu, ngo yatugiranye bazima na Kristo, ubuntu nibwo bwabakijije. Haleluya. Imana tugiranye bazima na Kristo, ubuntu bw'Imana butuzaho, twizera Kristo twakira agakiza. Kristo atubera inzira iduhuza n'Imana. Nshuti yanjye, nagira nkwibutse muri kino gitondo, nta yindi nzira ikugeza ku Mana, nta yindi nzira nimwe ihari ishobora gutuma usabana n'Imana uretse kunyura muri Kristo Yesu. Kristo rero yaje nk'igisubizo, Kristo yaje nk'umuntu kugira ngo abashe kuducungura. Haleluya. Twongere kandi dukonekte n'Imana. Byari bikwiriye rero ko Kristo
aza muri iyi si kugira ngo twongere kubona ubuzima twari twaratakaje kubera ibyaha, twari twaratakaje kubera ingeso mbi. Imana ishimwe ku bwa Kristo Yesu. Ndagusaba kugira ngo wizere Kristo mu buzima bwawe, nawe wamwizeye ukomeze umuhanga amaso, komeza umwiringire, kuko niwe azoguha ubugingo kandi niwe azotuma ugera kwa data kubera ko wamwizeye. Mana, turagushimiye muri iki gitondo, turaguha icyubahiro kuko uri Imana igira neza. Warakoze Mana kudutekereza, uduha Kristo araza kuducungura. Twari dupfuye twishwe n'ibyaha n'ibicumuro byacu, twarabakurakirwa nk'abandi bose, twarabakuhona nk'abandi bose, twarabakuja mu muriro nk'abandi bose, ariko Kristo yaradupfiriye, Kristo yaraducunguye, natwe turamwizera. Twizera ico gikorwa yadukoreye ku musaraba. Uyu munsi dufite ubugingo bw'iteka kubera ko Mwami twizeye Kristo. Warakoze Mana, warakoze kubw'ubuzima waduhaye muri Kristo Yesu. Ukomeze kuturinda, ukomeze guha imitima yacu kwizera Kristo no kuba maso kugira ngo hatagira utwambura agakiza twakiriye. Urakoze kuko uri Imana igira neza. Abatarizera Kristo turabasengera kugira ngo bagire ubuntu n'abamwizere mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Uwiteka abagirire neza, mugire umunsi mwiza bwoko bw'Imana. Umugisha w'Uwiteka ube ku buzima bwanyu, kuri business zanyu, ku byo mukora byose. Mwarahezagiwe. Shalom shalom.